NKORE MEDIA TV twakwakira mtayi wanje webale mtayi wanje kutukunda subscribing otworeke rukundo program n'amagara amazina ndi Joana erizoba twakureba omugasho gwo kunywa amakamo amakamo abinji ntugakunda ganuzire nigatwigusa erizoba twakumanya emigasho eriyo mukunywa amakamo gitwaga amakamo nigarugo mate atamate nigarugo munte no kwata ente yaweje ojikama erugamu amate waheza kuyamu amate gitwaga ogajejena waheza gajejena ogateka amahega wagata amahega ogateka je gataburaje waheza gatabura gaheza kutabura no gajejena ugatanka hariya gabanka gahora wareba garinka gahora ugaruko gajejena omurundo gwa kabiri obase kuyaho ekikoko kiriye kikuba kiriya higuru ekikoko cyaheza kurugaho mutayi wanje obona kugata ekirere kitu ekirere kitu ne kintu kiba kubika mu amakamo gitu gabase kufamentinga waheza gabiko mu kirere kitu no kwata amachunda amachunda gitu oteka mukache amachunda abwenchi nitugatamu nitubantuenda gite amategariya garuge omufomu yamate gaze omufomu yamakamo garuge omuliquid form gaze omusolid form mbwenu waheza kukutekamu amachunda gitu mutayi wanje no kwata amakamo gitu gutu akora ogabika for 12 hours zahwaho no garuka okomore kirere kitu kiriya kitwabika mu amakamo wa gashwekura ningashi yes amakamo gitwaga ogafundura waheza gafundura no kushanga gakwasire waheza kureba nti gakwasire no kugakwata ogataburemu nofunanka wakiko ningashe kijiko otaburamu nigaba gali solid gakwatinde munonga tigakaraba amaraka koka wataburamu nakiko ningashe kijiko no kushanga nti gaba liquid ori kubasa koraki ori kubasa ganywa ati mtayi wanje ogashiko mu glass osavinga family yawe nikwe amakamo gitu nikwe gakora mbwe ntwakureba emigasheri ku eri omukunywa amakamo ningashi amakamo twaganywa nitufuna ki omagara gitu ekyo kubanza amakamo gitwaga nigayamba kutamba ulcers iwo muntu ari kuteganisibwa ulcers munonga we amakamo gitu obase kugira amagara marungi amakamo tiga kutamba ulcers cyonka niga reducing depression hamwe na anxiety na stress umuntu ari kukira consuming amakamo naba aine vibe yaba aine stress negenda ate amakamo gitwaga nigaha abacyara skin nungi ate gabayamba na dryness nagamba cha dryness omchara ryokwe no kimanya ekindi amakamo nigayamba handwara ya blood pressure blood pressure iwaine endware ya blood pressure mutayi wanje amakamo nigakora ki nigatambira kimwe endware jininga shini gajiyambaho ate amakamo gitwaga gine ekirungwe cha probiotic ekikuyamba handwara nka candida ichi amakamo gine kirungo cha calcium echamani munonga ekikuyamba amagufa iwari kuteganisibwa endwara ya magufa ni hamwe na joint pains consume amakamaga abwe kirungo cha calcium echamani munonga ekiriyo makamo era ni kigambibwa nti iwe mutayi wanje ari consuminga amakamo just glass emwe calcium ekirungo ekirimu ni kikumara for the nutrient of a day. Ba doctors ni bakira kugira nti omuntu akabire na etenga calcium eri kwengana
eti omagara geye buli zoba hati egirase emwe ey'Amakamo mutayi wanje erimwe ekirungo kya calcium ekikumalizo balyona ate Amakamo gitu gine vitamin B eri kuyamba hari abantu abakurwara endwara eyo mutima ate Amakamo gitu niga boostinga immunity iwa aine low immunity especially abarwire ba HIV AIDS ate kindi Amakamo gitu niga improving digestion iwari kukira kufuna obuzibu no kuzo mu toilet mutayi wanje nywa Amakamo because niga zo muchenda muriya gasofte ningemere kare gasofte ningemere omuchenda mutayi wanje digestion yawe ebaje ohona ekirwire echa constipation ninga shikugumerwa okushohora kugumerwa kushohoza kare mkwano webare mnonga kutukunda webare kunda Ankole Media TV program n'Amagara ndi Joana reka turye ebintu ebikutuha amagara tware makoze semere nko mbazi nitukuhendera tukoziso mubazi nkemere umbazi ni gusera konkemere te kusera ebyo kurya tibikusera nyenda kwede zizoba rirungi